vous dites les cons, Sami. Afin que vous ne vous lassiez point, L'âme découragée. Bon, alors, faites des bons mêmes. Nous matchons comme nous. Il y a un coach qui est là. N'a les deux gratuits. Qu'est-ce que vous faites? Alors, nous avons la quantité de jouer. Il reste sur la diade de Giro. Ah, Nawelo. Nek beton katine. Eje di odi ojime. Eje di odi ojime. Ah. Eje do mo na dimo. Ema do hode ya. No dokunde menwe. Dokunde menwe. Amonu echi mo a. Anadugbe. Da sukwe. Anadugbe. Asikiora no koto esa. Anadugbe. Dugbe pipele me. Anadugbe. Don de ma unawe yo. Ana développer ton. On t'a tu vois une domo. Et ouais une deuxième partie. Nous tous sommes. Adona ko kakaka. Ba gbasa na ba tie ton ko. Boyana do na ba tie ton ko. Et ouais développement spirituel toi. Donc Jésus on est tout. Allez ton tourna sou. Allez ton jasu sou gbe yo. Demi de be do we amen. Amade agosi fidi o. Bo je de koji. Bo je de koji. Be ja ti ni ndo. Apo ngbe agbon mo gbe pere yo. No eno ya lo godi. Alaje kole ko devo moji. E wa yi uvede mera na gbon. Nous allons tout aussi capiper. Vima autant. Nyonde non c'est tout nous da ikandio. Aso esi hosa de beron wuri bonu yo. Vito e de non c'est tout nous ele. Azogade eno wuli ye eno ebo no nyi wanu yo. Amade abede yo. Ba aja agbomoji do khomegleji boja agbomoji do convertis ici aja agbomoji do goyi leti yo ewe legbara do bon gemi na kuno wina yinu kon wa aji e ka ro ko se ka bi we fidi aja souffrance me bi ode gbe one ewe sonu do amana gbo hwenu aho ma o vino yi gbenu ya yi gbenu ufe agbasa elo eno so ye ta ibi for sanu e ma ka yakruzu ji aho we de suna agbasa no anano mu ejo mo nu jonu ena do mo mi ya ena wa mo mi ya puku ena do mo puku ena wa mo ha ni amonu aja tonton ji o aja tonton ji dede o nu pipe to ede me bi ade ne o aleja bi ba koji kule kon to kule wa re e wa so we don mi do alide Kristo gbo mo ika pipe me o e wa ni lo na gbo no we ko we my brother chapitre 7 o we my brother chapitre 5 plutôt chapitre 5 verset 7 to 8 o Hébreux 5 de mi la so mi ton wa de do aga o mi kon de we odo c'est lui qui dans la jour de sa chair e do we ne ayame yidu de jiwa bon bilo di do ene o ayant présenté avec de grands cris e do we ne ro gbe da gbasa me o de eno no da sinu e bono na kwado we ro ma wo sinu kon so mi et avec larmes de prières bono da si ko mi no de ho e et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort bono no feve do ko numero ti ko do po won ro yi no da si to na do ko yi
Au Jesu nae. Wọ́n ká tọ̀ nae. Jọ́mi ọ̀nà nae. Bàbá gbọ́dọ̀ yìí mẹ́. Sọmi. Et ayant été exaucé à cause de sa piété. Ẹnọ gbèjì dé mẹ́. Ẹgbẹ́ kọlẹ̀. Ẹnu àti ọ̀yá wẹ̀. Ẹnu ló dé ẹ̀kọ́ wẹ̀. Ẹwà jọ wẹ̀ máa wọ̀ sí ẹ̀. Sọmi. A appris bien qu'il a fait fils. Ẹ̀kọ́ yín fi mẹ́jì. Lẹ́tà sí wọn yín fi sọ. Gbèjì sọ́ni tán. Gbígbọ́ tán. Dòdòdó náà yín tán. Ẹ̀kọ́ ló ń dé mẹ́. Sọmi. L'obéissance à pas les choses qu'il a souffert. Ouvert de l'auté, et même le nous si c'est ouvert de nous à soutenir, ouvert de nous à situer, ouvert de nous à le bec, puis pour les meilleurs, et même à nous si c'est maman a fait une fille pour nous dire encore. Nous allons remettre sur le petit zone de mêlée. Nous aidons à one day, les gens dit deux. Mi don't hold them na do khosa no mi de sun le gan we mi de mi e ja fi le toju kawe gbe ya e ka ja ba fi pe na gbe ya a ko cha de bo dan sumo so na yo e na ro pe bi te kan ni ba ka daji e jore na di da ko fi owo gba ko do nu ko tu me ma chi te bo ti a pe to do ko me mo ko ndu to ko mo bo a pe atogo di na ni we mi le na duaji akana hikwe wa alo file tọ́jú we a eni oko we de ba do fe to me be lo mo je yan de bo kula ko gbeji bonu ani kenu we lu atago ro we go fi Jesu na ku we do de o e da fe a me e da fe a akowe anebi bó sọ kó fẹ́ sàṣọ mọ́ bó wá kó gbé bó fẹ́ tó lẹ́nu kó dànù wẹ́ sí ẹ má da rẹ ẹrọ fèrè tó kàn ẹrọ wàsápù kàn ẹ dààmú lọ ẹ alẹ́pọ̀ xɔsa bẹ kújì vìlẹ̀ yẹn mi àgùrùsà bíọ́ xɔ mẹ bó gbà lẹ́bi àgùrù àwọn ẹ̀mọ́ lọ dìvọ́n tó ẹ̀mẹ́ ọ ẹ̀ nya. Adonado du dejide. Mama asi ni mo yo gole ya. Ya fi me no bi. Na le me. Bi a lo go me. No e do de de me de no do ha me amen. E ka ton ho. Me de bo do fi de bo na bi o me ba fe to a. Me de no bi o me amen. Nu me de bi o me o. Me wa no kun o we. Me wa so ba lo ta si we. Ben no concierto on a govie ero yero gan khone perfection to yo e wane we gbeto mo na do nu me ya e do nu we de we ma do na wa ha me ya e wa ha we de akasi misia asi misia ekpewe gbon Robert Duzoro mo si agbasa to lero mi o jiwe aka hawo kenwa akenwo ajagodo were akenwo ana chema woji ma wona ro ntetu akenwo ji de mo ofi na ro de mi o de wa ba mi folo bo jawe ku idaju ofi na bi bo na mo te bo na bi ofi wa ro gbodo me ba na do bi o ki go mereji ẹyin amaka okodo ọdá yìí à bẹ́ẹ̀ kó de maro gan sí àgbàsá mẹ bá kó yígbe àwọn yígbe ló yà ti jí ọ àná dọ kó gbọ àná wà nù gbọ àná lì nù gbọ ewé yìí ọlẹ́nu dọ oyè à tọ́jú pé ń pè dẹ mẹ́ná jí ayé dẹ mẹ́ná mọ̀ wò fẹ́ dẹ wóó afọ àwọn gbọ. Afọ àwọn bọ̀. Yà á bẹ́ẹ̀ gbà tí o mẹ̀. Bẹ́ẹ̀ gbà ìkọ́sọ́ mọ́ wa. Bẹ́ẹ̀ gbà ìkọ́sọ́ mọ́ wa. Nyọ̀nù ọ̀sìn màrọ̀ gà wẹ̀ ha. Màrọ̀ gà tó wẹ̀. Nù hwé tó wẹ̀. Àpọ̀ hwé nù. Wọ́n á nà yín lọ fi pamẹ́ àyín nù ọ́ ha. Ńlọ mi mbẹ́lẹ́ wẹ̀ ha mẹ́ tó gùn máa wù tọ̀. Nù ẹ̀ lọ òwùfẹ́ nù ẹ̀ wẹ̀ dé o. Mẹ́rẹ́lẹ́ kó gbọ́n mẹ́rẹ́ òwe gbọ́dọ̀ fi. Ya eji be kwa ya jiji egbe kwa de ne o medile ko gbon mo ro ko fi but toto yo e ko da se susu ni yero lo mo
Ouvre mon énorme. Et nous y yagbewe. Yagbewe nous y. Car Romains 12 verset 1er nous. Nous minaka. Oui, ma première Pierre au chapitre 4. Ouvre aussi que Christ y. Bon. Àwọn jíjẹ dé ìṣẹ̀dá ìrìnà lọ́mẹ́ o. Ẹ̀gbọ́n òfin ọmọ ẹ̀wọ̀n tó kúrò tó ń ṣiṣẹ́. Bọ́lọ̀ tó sáré sí kó lè gbé bọ́lọ̀ tẹ̀ pọ́n wìrọ̀ àyà. Ànàyà. Àyè lọ́wọ́. Ànàyè kírísù gan wa. Àyè tọ́tù ẹ̀ gan wa. Bọ̀ yí gbẹ̀nu òfẹ́. Yí gbẹ̀nu òfẹ́. Yí gbẹ̀nu òfẹ́. Àtọ́tọ̀ kọ́ màá wù tó ń wọ́. Bọ́lú ẹ̀yẹ ìka ní àgbàsá tó yọ. Mú àtọ́tọ̀ kọ́ màá wù tó ń wù. Bẹ́ẹ̀ náà wẹ́ àtiẹ̀. Dèé lọ bí ọjọ́ ọ̀tiẹ̀ lọ́wọ́ mẹ́rin ti kó tó kú ọgọ́. Wọ́n lè zigi ní la pilote yọ. Asisade lánàá sálò gbẹ̀dàn tó mẹ́. Bọ̀gbọ̀dà gbọ́ yín. Vosa máa hán. Ẹnu ọ̀sán rẹ̀ àwọn tiẹ̀ kọ́lì. Àṣà fọwọ́ tó gbáwé. Ẹnu fẹ́ òun nù fi tiẹ̀. Ẹnu fẹ́ òun kaka. Mọ̀wẹ́mẹ̀. Wòlé súnmọ́ sí ìkúrẹ́ gbìdé rẹ̀. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Nous avons un gbẹ̀tù yẹn. Àwọn gbẹ̀tù ebu. Fidi wà pẹ̀ sí. Fidi kẹlẹ́ wà dé dọ̀tí. Gígo de Mọ́sẹ̀ tó wà dé sí. Zẹ́nu kú tó fide. Apọ́pọ́ àná ọ̀nà fún ẹ̀. Ẹ lọ ṣe kú vers le but. Ẹ lọ lọ́wọ́sù káwé kò ń gbé àjọ ọkọ̀. Lọ́wọ́sù káwé ń gbé ilé ọkọ̀. Jésù náà kúrò àgbélọ̀ yìí. Nueno megbowe jiwe no zenu kundu wa. Ondo na kunu londo. Akosu Israel to Nueno toma o khala mi were o. Gigo eri o dia se ro teru mi ne o. Na go gigo o me ame. Nde na jo no ni jo. E wa sa pasa meto. E ti anon blona so mi. Je vous exhorte donc frère. E no ko gonu mi we no bi le. Par la compassion de Dieu. Donc le ba kunu me ma bu to me. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ya gbasa to e tadi fosanu gbere. Me to fosanu gbere a. E do yere kpara le gbo ko imbo gogo donu. E no do be a. Le gbo no do be a. Me bule isi abo ko mbo buli le gba gbasa to na do we grofi. Nye kaka we da yin yen we o. E no be obe. Ama lo to je tuto ja won asase be a. Ano. Asase be do nun to. Kaka bo ji vina bi okego to me. C'est le symbole des enfants de Dieu. Qu'est-ce que béton? Mais il y a un bête. Comment dire le bête? Non. Où est-ce que vous voyez? Nous avons fait tout. Tout a coulé. Nami. Et on y coupe. Coupe no yi. Boya sono vewa. Coupe no yi. Boya sono vewa. On a coupe no yi. Boya sono vewa. Alors vous avez mon mot ante. Ache de no wa. Dailo. Ete sono idea. E una le han me ete sono idea. Me ko de no bile. Wọ́n ń gbé báyìí wọ́n àwẹ̀. N'o ye kọ́ wẹ́nu ọ́. Ẹnọ tí yàrá dọ́ mẹ́. Ẹnọ tí màá ló gà mẹ́. Tòtò sí àgbàrún pẹ́ mẹ́. Bẹ́ẹ̀ni sì ti sọ̀rọ̀ pèjì lónìí mẹ́ ya. Yẹ̀dí ká ẹni ọ, àkàkọ́ à, sọ̀rọ̀ ma gbọ́. C'est agréable à Dieu. Ẹnẹ àdáyé àgbàsá tó mi mẹ́tí. Àgbàsá tó iná tí ká máa wọ̀. Ẹnẹ yọ àgbàsá tó iná. Máa wọ̀ dọ̀ àgbàsá tó pọ́n wẹ̀ ọ. Àgbàsá tó iná lọ agréable. Sọmi. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ẹyin ẹ̀kọ́ yín lẹ́kpẹ́lẹ́ yọ. Ẹwẹ́ àdóyin máa fi jọ máa fi kọ́ jíjọ nọ máa fi dàpé. C'est ça. Òfẹ́ gbé wẹ̀ nọ yìí. Ó tún òfẹ́ tó yọ à. Ẹ̀sìn ń kọ́ bẹ́ wẹ́nu. Ẹ̀sìn yà sọ wẹ́nu. Ẹ̀sìn yà sún gbẹ́ wẹ́nu. Ẹ̀sìn yà sìn àgbá wẹ́nu. Ẹ̀jẹ̀ tó àmọ́ àsọ àwẹ̀ à. Ntẹ́ gbòwe. Mẹ́tẹ́ tó mẹ́rò pẹ̀ pípẹ́lẹ́ mẹ́. N'o dán tó yọ. Àgùndó bèsè ẹ̀tàn. N'o àdó hàn ọ́. Àgùndó dùnú. N'o etí mọ̀ ọ́. Lásán lẹ́nà yín wà nùwẹ̀. N'o mọ̀rọ̀ ìnáwó nẹ. N'o àná lẹ́kọ̀ọ́ dẹ̀ pẹ̀lú yọ. Ẹyin àgbàkan wẹ̀ ọ́. Wọ́n yín fi yọ. Ẹnà bẹ́ẹ̀ tọkùn fi lẹ́tọ́jú nùwẹ̀. Màdó wà sọ̀rọ̀ àdó tọ́kú ewé. Nunde èèyàn wà lẹ́nà kó tẹ́tí o.
eno yi uvɛ dome ma pe wà lẹ́gàn àgbàdo eko Joseph bẹ sẹ ọ de sẹ fún ọ lo edɔn ya emasi ɖe uvɛ xɔ ɖe ebodzo Joseph do ne emasi ɖe uvɛ gbɛvi lɛ tɔn xɔ ɖe ebodzo Joseph do ne Joseph mɔ uvɛ ɖe nɔvitɔ lɛ tɛti ayi do eɖo ayi dzrɔkutɔ otɔtɔtɔ awu ʋɛ kan gege bo do kɔ ni dɔn fofotɔ lɛ nɔvitɔ lɛ yegbɛ wa ni bɛ sɔsɔsa do Egypte do eɖɔ nu yɛ dɔ sɛ emi tɔ do te bɔ yetɔ mla yi emi do te bɔ wesi va kpɔ osun kpɔ sunvi woro kpokpo biwali ta inu emi utuɔ yɛ fɔku kpɔtɔ jalousie yɛ tɔkpo dɛkpɛre sɔyidza wɛrɛ wa do akɔsoro ye dɛkpɛre sɔyidza mawɔ nana wɛ gigoɔ eka no li mɛ ɛyin to fi si ne ya eno li tam wɛrɛ abatɛ sɔdɔ nukutu hàn ewɛ no wa dɛdɛ li yɛ o wɛnu eba do wɛ de yɔ ewɛ no wa o wɛnu eba do wɛ de wɛnu wa wɛnu wɛ ba sɔdɔ nukutu hàn yɔ do wɛnu anaba do wɔ anaba ko nyina do si atɛ tsitsi ko anaba nado wele gbɛtowe anaba nado yi gona utu wa ma wɔ na nawɛ ya ena minimize we ena humilie we ena susu wesɛ wɛnɛ susu wesɛ ne yɔ wɔwɔle so amɔrɔ nsɔ yi nu de ya ɛwɛ akɔso na fɔlɔ bɔn de etu efodo yɛ dza bɛ azɔ mɛ ena mo gbɔ de mi mɔ nkɔtɔ la akɔso na fɔ ni donu mi. C'est ça. Ha premier Pierre chapitre 4 mi. Ça c'est premier. Do Christ wi. Eno yi uvɛ gbɛ. Zame utu o. Ayi uvɛ gbɛ. Nu kɔkɔ tó ń dɔnu mi dɔ. Fún àwọn ha gbasa ọ, gbódúró ti tàn. Ẹni wá dá lọ wẹ̀. Do uvɛ mímọ wẹnu. Àsìlẹ̀ dọ̀ yugu ẹbẹ. Yugu ẹbẹ. Àsìlẹ̀ dọ̀ mọ́ a. Bí àgbàsá kò bá tiẹ̀ tọ́ kò. Àwọn ẹlòmí kọ́ ní ọ̀dọ̀ tán. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair ne sert de rien. Agbasa si fi àwọn awọ a. Wọ́n agbasa náà fọ àwọn awọ. À ń fọ àwọn akpó goyi kó. À ń fọ àwọn akpó kòmẹkẹ kó. Ẹnẹ fún adé lòfin náà jẹnẹ. Lẹ́yìn ló dé dóòrò gúrúpù wa mẹ́yọ. Àmọ́ ọ̀bùnà mẹ́lẹ́ lẹ́sìn dá ìhà mẹ́yà. Lẹ́yìn ló dé dóòrò gúrúpù wa mẹ́yọ. Responsable bureau des groupes na wẹ́n ni ọ̀dẹ̀ bọ́lá ṣe tọ́nu àwọn lẹ́yìn náà ọ̀dọ́gbọ́n ni ọjọ́ mẹ́rin ọdún mi ló tó mẹ́ mi mọ̀ màdó gánà déédéé do groupe lẹ́kẹ̀tì lẹ́yà màdó gánà déédéé do àkótẹ́tì lẹ́yà ẹgbẹ́ wẹ̀ yẹ́rọ mọ́ mẹ́ mi mẹ́ ikú wúlódó lẹ́yọ mi wẹ̀ ìṣe ìdálọ́ mẹ́ná bọ̀ mi dẹ́mi náà ṣe voici ça mi-temps nous piquons mi-temps gars piquons mi-temps bọ́dà tó dálọ́ yìí jẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ́nà wà ló sọ mi jó èyí tó ọ ẹ̀dọ̀ nùwé nù de mẹ́gìrì náà wà sọ mẹ́gàgà ló sọ ọjà wé nùwé mẹ́gàgà náà wà sọ mẹ́gìrì ló sọ ọjà mọ̀ ẹ́mẹ̀ máa jó èdè owó mẹ́ àmọ́ náà máa kàrà jó èdè wà àdá akọ́nù màdó gàtọ̀ goyi fẹ́ ká zọ sí ìdákọ́ni à ùfẹ̀gbẹ́ máa yí tó ẹ̀zọ́ máa sí ìdákọ́ni à ń wá sí ìdákọ́ni à alọ́pàá débù déédé ọ lò kúyọ̀kúyọ̀ wẹ̀ à lò asitú ẹwẹ̀ yín à asótú ẹwẹ̀ yín à vitú ẹwẹ̀ yín à kóró màdó gà débù mẹ́ ọ wíyẹn náà bá lọ́gọ́ pọ̀ débẹ̀tọ̀ dé ànàdọ̀ hẹ́ẹ́ náà bẹ́ẹ̀ lọ náà wáyé kélégbé nù yí sẹ́mẹ̀ tó ń ṣe sùwé mímọ̀ vitú lẹ́mìí kádó bẹ́sẹ̀ tọ́ sí. Kúrò de azan do etí ẹ̀ ńlẹ́jì gbọ̀gbọ́dé mẹ́ ìtàn òhun ẹ̀ àkóso pọ́lù ọ ẹ wà lóbi ọbí ọ̀gá ìfò lọ́mẹ̀ àkóso Israẹl tọ̀ yìí lórí kọjá ètò tọ̀ mẹ́ lọ́dún yìí mẹ́
Kawe anumi. Kapere Pierre chapitre 4 verset 1er dedo. No Kristu jìyà ro agbazame wutu o. Ero de Kristu jìyà agbasame utu o. Mi lo mo. Mi lo tu o. Mi bo do usi lamenu mi de. Mi do usi lamenu mi de. Bodo ni no menu ku odo ayi hame. Mana do ni no me do ko da ikame. No me dero ya jiji agbaza to melenu. Me dero ya jiji agbasame to nu o. Sodo nu de ha wa fufu wa. E sodo nu de ka wo wa. Wo yo ma ka furu mi ne. Wo yo ma ble mi ne. Bo de me to ni bi mi ne. Di a che na da ko na we di mi na bi o. Ko won sa ti to na na we. Asia. Ko de o. Do bi o we. Do bi ba we. Alogona wa. Game yi. Jesu ni gbo de mi. Me ma fi e wa di ho. Na we atongo nu mi. Atẹ́kọ̀ọ́ káká bọ́dún la gbasaji ọ́ bó wá yí ìwùfẹ́ gbé ọ́ náà yí ìwùfẹ́ gbé bó jẹ́ yìí ti tó yọ àná yóò gbẹ̀dọ́ Premier Corinthiens chapitre 15 verset 33 les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ní àjàwé de jí kó sí gbé jiyàn ọ mẹ́rin tí mo ní tó kúrò gbà tí má ṣe gòǹgbè. Agawe yo yedo club ton mendi do si club ta si club me ma si club pome forum de okun ba de me o be nungbelegbe wiwa nungbelegbe dido jete si me mama ali to raku ali to raku kawe ọ̀run mi nẹ́dọ̀. Mi máa blẹ́ mi dé o. Bẹ́ẹ̀yanyan lẹ́ ọ. Wà lọ dàgbé èdò ọ̀wẹ̀ yìí náà hẹ́ gbélé. Bẹ́ẹ̀yanyan lẹ́ náà hẹ́ wà lọ dàgbé èdò ọ̀hẹ́ gbélé. Bẹ̀sí fìtì ó jẹ̀ sí chọ́jú. Kúlò ní àtẹ̀wò fìtì lẹ́ ọ. Ewé nàbà bẹ́nàbẹ́nà mìíràn di sọ̀rọ̀ gbọ̀jì à. Àló hóhó di ọ̀dọ̀ èmi nà mbolo. Àgàgbẹ́ ni mi dùn ọ́. Asitɔwɛ ayiya asitɔwɛ lofin ya asotɔwɛ ayiya ema wo dawɛ na eme di ɔfi wɛ ayiya na ɛgbɔnu wɛ ɛtsɛ tó ɛmi de bɔnu ɔsɔgbɛ hawɛ dagbe ya mo tsɛ tesi mɛ bɔ ama tsɛ tesi mɛ ya do tonu na gbowó yɔ ŋun na gbowó yɔ di. Ndị na-akpọ ya dị eme wee na-akụkọ ugbo iso me ịhọtọ mgbe ya eye na-adụ lebo jọbụ isi ekwe ndị nwa ha mere ndị akpọkọ jere nwa ha esi enu one wee kolo wee etie nji yiwe wee etie nba gade dodo tọ báyìí lọ kó jẹ mẹsùn jí gbẹdẹgbẹ wẹ ọ mekpɔn Paul de dɔn te báyìí kò etí ẹ nọ mi mọ ne wa isi a bọlẹ àwọn àzọwọ kan apótoro lẹ bẹẹ o jọ gbẹtẹ o dọwọ yẹlẹ fúlùwẹ ẹ jẹ lọ ẹ máa wò de àdó tó wa àdó nùkú wa àdó pọmọnàlí kọ wa àdó àyíká bẹ̀rẹ̀ hẹ́ ya bí ọ̀hìn wọn kúrò tán ní ìdílé gbẹ káwé bí ọ̀hìn wọn kúrò tán wọ́n ní ìdílé gbẹ wọn kò tó káwé wẹ́nu wẹ́ dọ́mì nàdó tí mẹ́nu wẹ́ kó lẹ tí ìdílé bẹ kakúrò àgbẹ̀tọ́ sí pọ̀ jẹ bẹ́ẹ̀ sì kàn hẹ̀nu wẹ́ dọ́wọ́ yìí dé akọsí kí ìwú mẹ́ huzu nẹ́rọ ìlọ́dọ̀ kọ́mbátà tó gbàgbére sọ́ọ́tọ́ jí manu mẹ́rẹ̀ fúlùwẹ̀ o tsọ amakana yi gbèdé nẹ do exaya xɔ mi wɛ si exaya xɔ mi bɛ sɔxɔ kɔɛ adɔgoto ya lɔ tɔmɔ wɛ de ewɔ nɔ sɔxɔ kɔɛ nu vitu lɛ ewɔ nɔ na nuɖu wɛ si da wɛ yɛ ala kɔɛ de ba ŋa na ewɔ nɔ na wɛ si aha si gasi mɛ di ya ewɔ sɔ mɔ do ani ikpe nu wu fɛ da yi yɛ ka se xɔ hamia deuxième Pierre chapitre 3 verset 17 à 18 romi gbɔdu ma tɔ wɛ makola bɛ jɛ fi dɛ nua tɔ ne bɛ nu wele nyɔnu kɔkɔtɔ tekpɔmɔ de agbasa si si ɔmɛ koto yɛlɛ do ko boka yi gbɛnu vɛ alɔ pa idze halɛ bi miɔ de wa yi ba kunɔ fɔlɔ mɔ naze ko tɛti tɔ bɔna da we bana bi anagozo mɛ basɔ do nyala do do wu ayi
un homme habitué à la souffrance. Et dans Isaïe 53, et je me dis, verset 1er, tu as déjà verset 4 ans, comme on doit dire, moi, Christ, tu en es. Comme un coup, mais il est coulé. Bon, il vit ma autant. Jésus Canada, l'homme. Ah oui, on est là. Amon. Non, vite, vivez dans les mi. Mi de l'heure. Et qu'on doit connaître les nous midi. Et qu'on a avertissement, mi. Connaître les ennemis, qu'on s'est mis. Mi bocho mine. Mi bocho mine. Boma jo mine do. Boma jo mine do. Wa indo gbeto nyanya le ton ni don mi bu. C'est ça. Bon, wa indo gbeto nyanya le ton ni remi bu ali o. Mi cho mine. Bon, nous yaya wiwa gbeto nyanya le ton ni remi bu ali o zomi. Mi makale gon a cheji emi de ono o. Mi makale gon a cheji de mi de ono o. Lo mi lo Jésus Christ eyin akuno mi ton. Boyin me wolenga ton mi ton tun deji we. Bondo fenu ton tun deji we. Susu ni ti kaka so imavo. Amen. Mo ti temi na hodo. Esi temi na hodo. There. Me kore. Kore. Fola bini asene. Agosi fi ana ebe azo. Eno gosi fi mo lo de fo a. Ana nale. Ana yave. Na be alogo Jesu ton. Kore. Neme no gbada ko ma Jesu po. Natala do fe me choboro. Kristo ha pam. Kore. No yiko Jésus Christ me. Afaso na kore se de lebo do acheji. Jésus Christ ye. Jamio mavoro. Vitola ko se photo e. Gbade me jade bele o. Nairo gba flame. No yiko Jésus me.